Tradicija održavanja letnjih dečijih kampova na Srednjem zapadu datira još od 1942. godine, kada je kod manastira Sveti Sava održan prvi kamp. Pokretač i glavni organizator dečijih kampova, kao i nosilac celog projekta u eparhiji Srednje-zapadnoameričkoj i Novogračaničkoj je Kolo srpskih sestara. Takođe, sada već tradicionalno u toku vaskršnjeg posta organizuje se donatorski skup, ručak na kome se prikupljaju sredstva za predstojeći kamp. Tako će biti 1. aprila ove godine. 1. aprila mi imamo donatorski ručak, pomoć za kamp naše dece. Svake godine se to održava. Pokušavamo da što više naroda dođe na taj dan, da se druže i da vide, naravno, sva kola koje su u regionu, oni also doniraju. Mi šaljemo tikete, pozivnice i šaljemo tikete. To je kao neka lutrija, u stvari to nije lutrija, to nije nikakva kocka, ali je lutrija da narod kupi i naravno da imamo to izvlačenje i tako. Onda narod also donese donaciju. Ta donacija se stavi i onda se i tu isto prodaje. Gledamo na svaki način samo da bi nešto za decu, za kamp da dobijemo. Jer, kako znate, u prošlosti mi nikad i sada do danas ne naplaćujemo za decu veliki iznos, a pre je bilo negde počelo $120 pa 150 i sad je na zadnjoj konvenciji došlo do $200 po detetu. To je 5 dana smeštaj, a plus deca idu u Great Ameriku, idu na swimming pool, imaju razne aktivnosti i to, tako da $200 ako uporedite sa druge američke kampove ili sa naše kampove u Kaliforniji, u Šedlandu i to je previše jeftino. I zato i pravimo taj donatorski ručak svake godine da bi nešto išlo za decu. Dečiji kamp se održava na imanju Nove Gračanice, a u sezoni bude i do 450 deteta u uzrastu od 6 do 18 godina. Na kamp dolaze deca iz 41 crkveno-školske opštine sa Srednjeg zapada, kao iz cele Amerike, Kanade, a bude i poneko dete iz Srbije i Crne Gore. Uz aktivno druženje, deci se pruža mogućnost da bolje nauče srpski jezik, istoriju, kulturu, običaje i pravoslavnu veru pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Prvi kamp u Gračanici je od 1984. godine, a inače, ako gledamo prošlost, prvi kamp koji se održao, to je bio kod Svetoga Save, manastir Svetoga Save u Libertyvillu, to je bilo 1942. godine i koliko se ja sećam, to je bilo, ja mislim da je to samo otvoreno za muškarce, samo 12 muškaraca bilo. Međutim, sa godine, tu su posle počeli i da ima i ženski kamp i muški kamp, onda se napravila zgrada gde je bio kamp, i uvek je bio dobro posećen. A onda od 1984. godine mi smo prešli, Sveti Sava kamp je ostao dole, prešli su u manastir Gračanicu i tako da su bila 2 kampa i oba dva su bila uspešna i hvala Bogu. Međutim, zbog zgrade oni su zatvorili kamp u Svetoga Save i onda je sad prešlo sve, pre je bio kamp Gračanica, sada se zove eparhijski kamp, Diocese Camp of New Gračanica. Tako da mi smo imali po 5 nedelje kampa. Počnemo zadnju nedelju u junu, pa sve do avgusta. I 5. nedelja nam je bila deca koje su završavala srednju školu i polazila na fakultet. Posle je korona udarila, tako da 2 godine nismo imali kamp uopšte.
Onda smo prošle godine prvi put, ali smo imali samo 4 nedelje, tako da smo imali 3 nedelje decu od 7 godine do 16 i onda četvrta nedelja bila kao za decu koja su odrasla, koja završavaju srednju školu i idu na fakultet. Onda imamo zimski kamp also, tako da i ove godine su to imali i oba dva su, mislim, stvarno 4 nedelje posle korone i toga svega mi smo jako bili lepo posečeni. A ove godine čujem da, mislim da će da budemo puni. U subotu 1. aprila od 12 časova u maloj sali kod manastira Nova Gračanica, u kojoj se inače odvijaju glavne aktivnosti na kampu, biće održan ovogodišnji donatorski ručak. Sve donacije i prilogi Kolosestara prima sa zahvalnošću i sve prosleđuje fondu Dečje kampa.